pati susagian anak siga inom nami donon nami mamusen tu hamul raja bolon yang pada nami neng Roma kami mano-mano pahulu-hulu nami baidang manau partusi cocok kita di soskuti magkaraiso na kahula-hula jadi Tuhan muna bulan kabsat na tao manurun doon rohan pagmuminan ang gurun jadi pagkorang isotik Tuhan muna ang gurun nangyayagtagan tapi kung ordo itagan ang gurun pagsupahan sa liyan o siya jadi pagwalo ulog na tulang
bagas diri ngau. Rohnya daun, hamu radaku. Pakai kulo busuk diri mina. Dibayar sama mana? Lima sekarang. Jadi saat kemudian Romalson pas mana buka deki. Takut nanti kuat untuk kamu mina. Wah, puasa. Kuat deki dulu. Kau, olma oleh kamu mina. Jadi bertani tersebut kau pada itu nama pengol pemberta membersih grup mina. Tapi waktu nanti tak ribet mau supir permena di buat tinggi deh. Alami, ayo maka tersat. Adikon mak kuau, bah boleh semuli wasa sumile na buat kuau. Ada punya kita sekune. Ni soga adik kude. Mungkin mana kan sol, boleh sol mana dah mungkin. Ada di buat kuau. Jadi begitu hamuna orang helaku apa bukan apa boron. Kalau dia memboron cuma butuh, cuma kertas. Jadi begitu kamu itu nama tidak lain. Asal kerja hanya memboron cuma butuh. Kakas kerja lo mulut kerengon, narohon dan lo pindah segala nami. Desa membolui. Bekor naroh na mendok nahon. Jadi orang hati senau hati terbaik adikku. Alami adikku di sebuah lebih baik mana. Mengenai partisipasi Tuhan nak kabutku, kelakku alami. Di mana di golok Tuhani. Jadi Tuhan nak adikku dan mula mana partisipasi itu kelak. Ako si Bay Mau, jujur selusan. Ihamu amang guru nami, dohot pinokar ni amang guru nami sa luhuna. Ison jok duhami. Ipa hula-hula ako sa sendiri. Mangkuhigok ko jujur muna. Iba di sila nauksanku, inaong marujung ulo, amang guru nami, naong gari. Dala, ison huberik kami, nunga, ate sejagaron, napawahon, naong nakahukus yang anak, nakahukus yang guru. Dala bila si rohamuna, ison di patu kahamudo, uning-uningan inamorai, mangido hata pasu-pasu, sidohoron nami tuamu, kinokar na ang guru nami. Asa balita magagari, tumudak ko sila doon. Ari niya mo sa luhong naman agari. Borong ngahulang dengan masih paululo. Asa lumakman na silijuan, lumak sa pinabuhan. Manang kudiyabi ang sa luhong na, pinopar niya ang guru nami, na sa urmataw. Sa luhong na nabutan prasaulian. Hari-ara ko na, hari-ara ujung na. Gabi matok pinaramana, soksoni ng pinarburu na. Amang guru. Ison, adong bupatu pahami, ulus, sitorok rabu, unang berik kamu siya nilay na, alay nila siruhan namin nga, berik kamu dinapahaton ulus. Jadi tadi diulus ng sipasaton namin, para abang namin baka ina do, na magtatay, abang baka ina, patorang masungod dia do, pandalan ni ulus, jadi adorang sa lima orang abangku, sahat-sahat ni solu, sahat natutotean, sahatan no pahaton namin, ulus itakok rabu, ulus na gajang, sa loob na may tao sa tumanggalian, sa tumaghurasan, butima, na mawang warin ulus masagutan. Saat kami ada umumah, saya mah tumbuh nami dengan nami, saya mah tumbuh dengan nami, saya mah marah-marahi, saya mah pahukum. Jadi, boleh berjelas, kita sunat kami, asal degan-degan alami kami ini kurang mengakusi ada zon Butima. Jadi waktu kami Ay, hatang si Pilihan. Yang namin sendiri. Ison rodo habis si Madua muna pulbas yang sakta. Inarobo abo muna naong marusunggolo amang guru namin dahil namin kung paglindungan duli. Nadohod lo kami kailangan sa keluarga. Kaya namin naman dokmero. Sumekin lo kami at guru saya pasahatan na ako sa maruli pa ako sa magwarga po parulianan. Kaya mula sa kami
Kasi matung sesatan. Adong ibu kami somon ulus si panas roha pula. Adong do obat. Sada maon ibu runami do nami. Gabi tuh. Sada maon pungon di paho punami. Gabi. Sada maon pungon huha dulili. Hela nami. Oh, Gabi. Sada maon tu Ibu Dona. foto di hela nami. Gabi. Kita semua lima asal babai tondong nami segala. Ada mah kami segala. Tur mangarade jam mana? Baik, non udah oke. Jojo sialusan son kami ro terus menurut naposo sian sidio lima dinang marujung akan gol kami na berjulai asal hono masuk sebelum dia tua asal berkain nanti di rumah berkat kami sobo mengagabi ang gol na berjulai semoga mah ko para na Tutup. asal pinatu kujurin na mga bigabian manang na dia beto kamu ko para na gol na mangalaka sa junjungan ang pagkamalamotan Ison, arong ulos buat kami obat. Waktu di uloson, tak semonong anyan. Saya mananot ko nami dohot baru nami. Gabi tulah. Napa dua honanot tu bau punami. Gabi. Napa tu honanot tu iboto ni nami. Gabi. Obat tu hanggina. Gabi. Tak semonima na boy siya kami ulo-ulo si Torus. Diurut. Musik na hobar musik. Ay, pag Manub-manub bahamuna dohonan nami masih titik sigopa golang-golang pangarotna
Odik sesadia na naiksi sombawonam nami to hamuna di bataba matori pas-pasuna pade nami roh nami manupano pahula-hula nami bedamang manau pertu. ujungan nami ma koordinator nami baik damang ma sisir dole rasado bahari baik mama tulang musian abdokan dengan terdorong itu kami namanya dia unak katu karena
Mau dati matalok patuloy ito mataliwata sa kasi daw tulungkuhan ang matutong magdamanita doon ito makikasok para sa ito. So, lunga rohan ito ang motion important. Doon na matutu pasatanay makarahas ito muna. Sa malito mo na bagay balikat ng tawon. Ari ang kaparan ni kailangan ito ka digakas ka luluan. Sa pinatik to man na hulog ito ito pin. Tudia mo katuparan na yung mga katusiman ang mga pasauli. matutu. Saya mesti betul benda paling itu siguro. Maka tahu sih itu harus main amun salu ni tahu. Matutu. Saat mana sulu, saat matu waktu mangitu oleh. Lain mereka mangulu saat manggawean. Matutu. Ya uli sak kami. Ulah sakto ai mengasah kisah itu lain nama. Aku sebelum sakto ai mah aku nak terus sulu. Sebenarnya harus kami. Sebenarnya aku sudah senang ni, itu mah. Aku nak ngatur hal. Jadi apa? Sudah, nasawo, please sudah. Pau pujangan, please. Pau pujangan saya. Pau pujangan saya. Tuna corona saya. Tuala iwana orang saya. Tuna corona. Nabi pau pujangan saya. Ini perbedaannya. Desa corona. Nah, inator, tertular. Dari sini mah, sumina sana ini, kodo, tuh orang ini saya lebih sirama itu. So, saya cuma perlu kopi. Semua orang, semua masyarakat kami, boleh ada mah. Pasal apa? Muna ima tulang di tulangmu. Gabi tulang. Marga Serai Nation Sanuta Sapara. Siro nami tuhamura tutu ima berenami menakon ni ima amang turun berenami nabujon. Opus parulia doli namjur jalap bakal sianto tomata numubi atong sianto ngatungamuna. Natur kami berduka cita ima di perbawah ni ima berenami opus parulia dolion. Matutu. Diamuna sudah bolon ya nakon ni berenami on siro nami tuhamuna. Nak itu tu kubere kami no. Ima pagkakang muna sa luna, ima anak doktor, bagus deh. Sisa dahulu gala sila doktor doha muna uberi kami. Ala ni gomos don nami doha muna. Di parto ni berenami di bagas tikyon, jala ini sera nami. Iko sisera tahi, sisera seolua kamu. Lao pa berhaton ima berenami opu parulianon. Di ho bere, ay horo bere sakkaga nate. Ngata kasih mo tohon wae. Nungga be batua bereo di bagas tikyon jadi nama anak sakangan nalau kabe sunuk tuhala mulu laho ma timur padimut ima angin do potong salukna jadi asa tadi tutu di sana ulu tamuna di sana tortoran di sana hami ma tulang bangunan seragam siang sangut sakwaran nuna tulang bangunan salukna asa balita mendapat gabe balik matong dari termatabuan Ari mudu gabi salukna dokter ni berenam di bagas tikyon molo raro hamuna dengan masih pau. Matutu. Asa nabok sodok kondisi tong daun nabi hamuna. Asa prima nabok kiba pasalongan. Pirma to di mura saluna nuju cuma nang pasalongan. Matutu. Karena dari sidulang menyati orang gerenge. Boros na hamu bertulang soni manang hamu mari ngere. Matutu. Asa di solo sama teman nunga salah tutu di bagas tikyon. Jauh kami dengan merotor di pagulalaman muda di bagas tikyon. Ujama panggabihan soni manang tarorasa. Molo ulus ng sasawag namin kamuna, siyan hamit lang bamuna, margasay, opat ma. Sara may tutu, tuanak kamuna sa luna, tuanak ni Berenami on, sara man tu boru ni Berenami on, baru sara man tu papu sa nanak, sara man ang tu papu sa boru. So ni managoy tarpasat kami kamuna, ulos si tarok rabu, las marhamuna, ang muna mangulus ito di muna, Debata jauh banyak. Sorry masan kami tulang pamarga serap putih makolate. Ayo. Anak sekarang. Anak sini main dua. Di nomor 3. Nomor 5.
mata mertua di bata asas bisa haponi aka si gabi si oras tu pino perni among namion malang tu aka pau pumunaon tu ibere munaon sa dohoron nami matutu alalas ni rohanami bolotum rohamin nomor sobat tu hamuna di hamuna ka datulang saluhna nang natulang asas tititi si golang pagaraukna kuliyo di sosadia na naik susoponan nami di batama manggohi pas-pasuna raja nami raja bolon sadaryodo naik suatonon imana dua-dua tu ingana persatu kenalak sadaryodo manuar raja ni dudut lepos no rohanami raja bolon rabdo hitan non dinalahu mengadopi panuan raja di duduti alai yang go di paradatono raja bolon tuhamuna naik si pasoton nami lasanari mau pasat nami somot si pasitua natongi doho piso doho ima don sihol nami boha di hamu tulang marsuara hamu Molate madia muna ang nami Ito muna kini sumado ang mga molate gawi dalam horas mau leate atong di hamu pada nami neng Roma nami lau manoba selalu tulang nami padang manobar tusi
tuh baik mah. Akan merujuk guru kami. Kalau pasat kami ulus sabut. Angga bani koperan apa aku dia lalu mana aku tidak ingat. Iya, maka koperan. Kami sahabat tua perlingkupan di Solo. Di Bataro sudah tua. Orang semetos selalu tadi kalau. Bagian batu rumah batu misopo. Nagabi beri nami isong gabi mang koperan anak pos. Siapa bang permusim nami. Sajun mula sajun mula topa. Bama kodang mula. Bama. Tulung kami so selalu tak jokota. Hei, sajun mula topa. Bayu kodang mula. Bayu kodang baru musak malam tiba. Asal baru kare to buka. Semangat Masudik. Ya betul lah. Iris guru nama atau apapun namanya sudah. Ya betul lah. Syarat itu fokus anak. Ya betul lah. Syarat itu fokus guru. Ya betul. Baru syarat matu ini nama itu syarat itu bukan nama itu. Ya Kira betul. nama. Karena soalnya Pak asal gue atur kamu. Sama nakit dah. Tunggu 10 dulu. Apa 10 dulu? Mulai Mak. Yang permusik nami. Asal lulus tuh daerah pun nami. Kita apa? Jadi, mulai jadi. Ya benar.
mulai do pasu-pasu munai marhiti ulosi senggiak madi ulosi tebatato dini salut na pinoparida alalas nami dihamudel tulangi neng rohani mersoba dilo sido dua gitu dak sudah kurung bolu sosakor jadi padia dak sudah mulu susadia nanak si sopa orang nami lasong onima asasititi si gopa golang-golang parokna ulio dik susadia nanak satu nami di Batama pas pasuna raja nami lasa dari odo tong sotonon nami dan mengutingan persatukan lasa dari odo tong ima panuanan ni raja ni ibu posroh nami dihamu tulang duhut hamun laho madungani hami dinalaho manuar raja ni duhdi alai merpangi dua kami wa mulu disoku pasat kami semua pada datang nami anak komuna disoma persituan natonggi disoma songon piso-piso los disoma upasat kami songon daun isihul manang di dokosita batahi raja bolon asa marsoala hamuna musik Robert Tusi. kita dison sesaluhut akan marholong iroha dina saur matua damang nagarion nang titir marana titir marporu marpahu busana marpahu pudimburu
lasonima diulot sadarion ima diulon di habakakoni nunga nunur tutu diaka pajoho tuaka tondokta dinalahu manggabe hamuna bonania sultan di persorma doni na dua don hami pe uputu hami na dua don uppu siparulianon naringgasanon osrohanami bana tudia beon uppu siparulianon rapak godok siparuliak buru osrohanami nang dia pe hamuna poparana ikut somor ringgas ni amung upusi baruliano kamuna dinalaho madalatun pada datoni ikut tiruan ikut nadong parbuena ima pos rohanami naksoni di hamuna saluna ungat tutu jojor somonna bersuan ris somonna menabur disigabe-gabe disioras-oras napi nasa nisitun nator tu hamuna bonannya suton asa dohonon naima tuhamuma dokonon naima tuhamuna asa balgatin di rumah balgatin di sopo rumah gari na toto singgari mahamuna akan oposo di hamuna saluhutna nangakanu tutur nami tutur tanison dan adung nama rumutu asa sinang nang uruk-uruk sinang nang kait toba dan baru butuh nda bangunang marlas kiroa alanido dihita saluhutna itohan nami maulon sebelum waktu kami ima sidagaron badamang madihami godang mula-mula godang sopa godang nagabi godang namasangabi las paluhuna nama godak sidia-diabi balatu dalatu jabu sasigabi-gabi soros-soros asa apomu may hot na martongan jabu nok 10 bitu cuma isap lalu ada nauli hata naligan na pinasani siton na torok apuamu may hot martongan jabu langi hataon hupasat tami matuhamuna kamu akan natuto nami lumubi ina ubaiti utami acara pertuan ina tuto namion sombor hami mando tu kamu amang raja somoni nang do sudi salutamu amang inang sori pada do nami ma mando mulai godang tu kamu saya diramu teribata ma tok kamu amang di hatumu na di pasu-pasu ribata di leho na gugun somonen do takah bisuon lumobi nang do tirna kapacarian tujulannya riol soni mahata mulai ate nau pasata mi sombor hami mulai ate ma mau lihat ma tutu di Tuhan Perdana Basai ala sikop de ulau tadi bagas sadarion orang doare di bagas sadarion jadi mola tema di hamu amanginang saluhut na adong di ngananon na mangihuti ruhu ni acaraon sian awal
sahatu botareon molotumpe adong akan hurang sian pabainan nami anak kon ni na tua-tuaon opusi parulian nani hahulonganon tung mangaju mahamu mamang na tuto nami dihami anak kon naon hami daudo dia keperserakan memang di perserakan jarang dejumpak sonon ulaun nagok somnau sadiri 20 tahun mau mangarato oddo pea hea huida nama sasonon di luar nami di Pulau Bali jadi marsatabi hami tuhamu amang marsobah hami 10 jari-jari pasapuluhon simat jujung tung mangaju mahamu diakka hahurangan nami mau liate madihamu amanginang saluhutna diakka halu jauhmu mangurupi hami semulai parhodingni among namion mau liate masahalinai hupasata metuhamu Tuhan debatama namangaramoti hita saluhutna siasa darion satu ari namangihut Oliate ma Horas lah Agudo hakeheo do tanguluan
na mangulog galuk na porseya diyaw ati pemate ibana. Jarang mate be ibana rodi saliring na. Amen martangiya mahita. Ali Tuhan Dewata aman namin na di balwagidjang nung manilihon huwala po Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa namin. Jala di panguluhoro ibana asadapotan hati goran dohot hanguluan kami. Asi maroham di hami. Saya jari jala apuli mahami. Asaw nang madili hami ala naw di juhodongan namiyon. Patuguma haporsyon nami. Jala pabengit marohan nami makirim di hanguluan sugot. Asa unang mga dungi hami songon si Pilibego naso marpag ilimoni. Sa itay ti marohan nami tuho ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami na marsigat tuktuhoro hami sahat roli hasusulan ni buhal nami. Amen. Keluarga besar na hinahulungan, keluarga Opo Parulian Magurung Dohot Sri akan marharangi hatan itu hata dinapatarota matringanan peradianan persatok inani amat tarata holongis sabar Magurung tersurat di Psalmen Al-Qur'an ayat 10 saja. Saya ajar humatuahu alijahu badalammu asa marpangalaho ahu di bagasak kasih tomami. Saya pasada maruhakku magkaliari warmi ido sana. Somal jalung raro molo adong arsak nirohan di jolma sipata ng liboto lahol madalani siya nanda. Tarang liboto dia mana sitong jala dia ma nahurak sitong. Jala molo adong arsak ng sitaw di jolma sipata gabi olo do rohana pikiran na say di pangasahon. Alitabering maparpesan meni di bagasa tikyo di tonga-tonga ni arsak ni rohana di tonga-tonga ni sitaonon naikot arupan na dung ayato dilokdo Roma sa tutupan at kanagogo laho mamunu hosako. Justo di sitaono lido di arsak ilohelo di patrinaho parpesal menido. Song halak na prosea ibana di sido ibana di arsak ilohana di sitaono nei di sido nang di ingot ibana do debatado natuk mangur ibana. Ilo upahin na ilo ibaga sa tupuko saya dar humatao alin jahuba dalammu asa marpangalaho ahu di hasito kami lausi manang keluarga besar ibaga sa tikyo nunga tung masegurang napasahaton hatan itu hatta tuhamuna ditiki mangulu amat tanda tuon o pusi parulia lope ditiki persahiton na lunga tunggunang nang namayaw nakahata asa margugo hamu saluhna jala dung marujuk pe amata rataha holongyo no pusi parulianon tung masayurang do akan nabarholong dirohan na pasahato jala iro nang dalan iro tangiang nang asa sude hamuk keluarga di bagasa tikyon namarsa namarsitaonon totok kamu madok saya jarhom matau ali jahuba dalam asa marpangaraho ahu di bagasak kasito ngami yarsa nirohay yak kasih taunoni isi mahamu totong di bagasan dalan nama dalani dalan itu harta asa totong mahamu diarsa niroha totong madi bagasak kasih tongan nasihat di mata jalan marang di dia pihamu maringanan totong madi bagasan nama dalani dalan di Jehovah ada lima di hamuna keluarga sahutna di bagasan kuat itu harta di silunang mangasahu di mata saya pujiok ulo hatana dematano huhapo sidak tahutanahu tudlo waso di bata ate inang opu parulia boru so parpesal meni mado saya jarhum matuahu ali jahuba dalammu asa madala nau di hasito ngami so dia pe lungun niroha arsak niroha jalan molo pinai hutihut do padalanan ningolumuna totong do di patariraw kamuna dos nirohamuna do amat tanataha holongyo songon na takas taboto
na marpesta got ilok kita tutura marsaor rak marminggu do peita dot amat tanata hawalongyo alay nunga tikire ko marsirak kamu nunga tikire ko marsirang nang aka na markeluarga na masyolongan di basa tikion somocar nang buso marsak nang buso lo ibu molo marsirang sinirang ni hamakian margugo mahoy nang da dotak kaya nakol sa luhut na pinopar ni amata o kusi paruliano sikanya karsak miroha Roma parulian pagkatikinan ni roh marhiti-hiti gugu kahipason lor nito hatta marhiti-hiti pangaramot yun nito hatta diaka pinopar sa luhut na asa nilamotan nito hatta ma sa luhut na pinopar ni amata inata natahulong di basat kiyong na nilo napasugit dohot na ditalo karsarahan Tuhan tama namarliw kamu na amin ama nami Budo tutuma sa Tuhan muraw si taon ng karsak ni Rohan namin Dakpo Tuhan di madalas sidalan namin Dakpo Tuhan Tuhan di mahasitungan na ikon ula horon namin Alanima Tuhan kotong magabi sa rapar siyajaran mutihan na arga manang na niyarupan ni Parpesal Meni Dilagam niya kaarsa o tak kasih taonon na Totong dang lupa iba na pa sa ato diri na tuarupamu Jala mangido pangajario siap ko Los iman ang keluarga besar di Bagasa Tikion Diarsa o si Tauron Nasida Totong manasida pasahat to diri Nasida Asa ajaramu Nasida Magdalani dia kadalap kasih tongami Asa gabelas niroha to katik inanang ro Pasahatong uma Tu inanami gugu na kahipason inanami na mabalu di Bagasa Tikion Dohon Tuhan minakmu Tuhan Yesus Kristus Martangiak kami Tuhan Amin. Puji Tuhan, mari kita nomor 375. Luasau asalau tu Yesus kutunda. Debataku asa di labong naam. Pasu Tuhan Dewata Maho lau ruar do lau bongot olak nion rodi saliling di liling na amin mari deh aku kolom rohana totong dia Sambut di sana Rio. Ya, sambut. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
Padian sian ulauni. Jalan namang itu tu surga. Ale sabar manurung opu paruliat doli. Siatado do parmulan daging mumula may gabetano. Alay Tuhan dewata na manokpaho. Do Tuhan Yesus Kristus na paloko siya dosa. Do tod di perbadia nama Juho Tuhan uluan na sora suda. Ima mangaramoti orbu ni bakem. Paimaro ari parpudi. Amen. Martua doa kanamate marhite-hite Tuhan yola nyon olonin na todi. Asa maradian na sida sianaka ulon na. Ay na mangihutu na sida doa kana niula na sida be amen martang yang mahita. Ali Tuhan dewata aman nami na di bono gijang, koro dewata na punahami rodi sudeng ulu nami, say lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami, pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sahat tutangamu matod di nami dohot daging nami, asa unang lilu hami di ujung di ajal nami, say lehot tod di mimanugu-nugu hami, asa diramoti hami molo hubolu sami ruraning guman ni hamati ani, asi maroham, saya pamasuk mahami sugut tu hasonangan na sudenggani. Amen. Pinasa matu keluarga, namar holong niroha, lau madabu, tano persirangan. Bakoma hatam, oh haletu, semua merjamu ni baru ni mo. Iya. Oras namong, semua jabum ni baru. Makorasi matodib dua kapinugparmo. Dibata mana mangaramotita dari usaha dari aman. Amin. Selamat jalan Manilay. Kaya oras masih tapo para tahu. Dibata aman nama tungan kita sendiri. Selamat jalan mau. Rigo, di mana kau? Masuk kau ke dalam dulu. Nah. Bapak, seorang mau jauh Bapak. Tuhan Dewatar nama kurasi mau Bapak. Tuhan Dewatar malah ngalanak kapal. Baik Bapak udah. Cak kamu. Udah. Kata Parpudi. Jauh. Hah? Jangan apa? Hah? Apa nami? Jolo awak apa si Maria? Maria. Si apa namanya? Si Yus. Si Siro, si Christian. Siro kan itu. Soko. Randy. Berhenti kemana si berhenti? Udah, adikmu mana? Udah ikut ya. Tolu puluwalu. Hehe, domuse pamatakon sian tanomanon suang mangulu banginan itu haku. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di modongijang, saya pinabadia magwarmu, saya Roma darjamu, saya saat malam menawang di dalam suasana berjam, lewat malam saya mengumpul setiap hari, saya sama senang sopan senang, hidup saya dengan manusia kami, gunakan jadi pengunjunan, pada masih sepangaku, ayo dapat menara jauh, turut terbuku, rodi yang sangat bersaling dirinya. Amin. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, do tolong ni rohani debata ama, dohot parsauran dito di purbadia ma nama dongani hamu salu na. Amen. Maret dehita los pinasah ma tu padiasa ditutup. Dona porsiai dung sahat belakana tuha sonangani. Saya